U rubrici Rekreativci predstavila sam vam na stotine divnih, inspirativnih, talentovanih, uspješnih i kreativnih ljudi. Ova priča će vam se sigurno svidjeti. Njena profesija je veoma atraktivna, ali s druge strane veoma ozbiljna, zahtjevna i izazovna. Njeno ime je Tanja Krstović. Ona je završila Vazduhoplovnu vojnu akademiju u Atini. Trenutno radi kao inženjerka letač helikoptera. Njeno obrazovanje je bilo veoma zahtjevno, pričat će vam kako je to sve izgledalo i vidjet ćete kako izgleda njen jedan radni dan. Bili smo na snimanju koje je djelovalo kao u Sibiru. Možda bi bilo ljepše da smo bili tokom proljetnih ili ljetnih dana i da smo uspjeli malo i letjeti, ali zakazat ću sigurno s njom i jedan novi intervju tokom nekih sunčanih dana. Ali i ova zima ima sigurno neku čar. Upoznajte predivnu, veoma hrabru i inspirativnu Tanju Krstović. Come over, let's have a little chat. And I say okay, I guess I'm fine with that. But as we get to talking, I could go insane. Tanja, prvo hvala najljepša na izdvojenom vremenu. Mnogo smo se dogovarali i tako mi je drago evo što smo se konačno srele i tu smo negdje na tvom terenu, u tvom okruženju. Kako si se zapravo odlučila za svoju današnju profesiju i zašto si baš odabrala Vojnu akademiju? Hvala i vama. Ovom pozivu sam maštala i razmišljala još od djetinjstva. To mi je bila životna želja. Stvarno? Po završetku srednje škole interesovala sam se o mogućnosti školovanja za vojnog pilota. Međutim, mogućnosti za to bile su minimalne obzirom da su na vojne akademije tad upućivali samo muškarci. I pored toga bila sam uporna i nisam odustajala. Više puta sam se obraćala Ministarstvu odbrane i nakon izvjesnog vremena pozvali su me na razgovor. Nakon što sam zadovoljila neophodne kriterije, upućena sam na školovanje na Vazduhoplovnu vojnu akademiju. I kako ti je tamo bilo? To je zaista prestižna vojna akademija u Atini, za one koji ne znaju, veoma, pretpostavljam, zahtjevna, sa veoma strogim kriterijima i standardima. Kako ti je proteklo tamo to vrijeme na školovanju? Kako to izgleda evo za one koji stvarno ne znaju? Tako je. Na početku mi je bilo veoma teško. Kriteriji za pohađanje akademije bili su veoma strogi. I jednaki za muškarce i za žene. Obuka je bila veoma zahtjevna od početka do kraja školovanja. Svi smo morali zadovoljiti stroge psihofizičke i zdravstvene kriterije. Pored akademskog dijela obuke koji je također bio zahtjevan i težak, obuka, nastava i ispiti su bili na grčkom jeziku koji je trebalo naučiti i savladati. Svakodnevno smo imali i fizičku obuku, znači fizičke vježbe, pješadijsku obuku i različite provjere spremnosti u različitim situacijama. Što stvarno nije ni malo jednostavno. Nije jednostavno. Ali opet će ti to sigurno ostati u prekrasnom sjećanju, pretpostavljam, za cijeli život. Sigurno neću zaboraviti. Da. A kaži mi zapravo kako izgleda jedan tvoj dan na poslu? Kako evo provodiš dan, šta te zapravo čeka onog momenta kad dođeš na posao, da malo objasniš ljudima? Moje radno vrijeme počinje najčešće u 8 časova i traje 8 sati, a po potrebi i duže. U zavisnosti od zadataka, nekad je to i mnogo ranije od 8 sati. Nakon dolaska na posao imamo jutarnju smotru, odnosno postrojavanje, gdje se izdaju zadaci i aktivnosti vezane za taj dan. Ukoliko su u planu letačke aktivnosti, imamo ljekarski pregled u našoj ambulanti, radimo pripremu za pretpoletni pregled gdje određujemo zaduženja, imamo izvršnu pripremu za letenje, idemo na pretpoletni pregled vazduhoplova i nakon toga slijede letačke aktivnosti. Poslije završenog letenja radimo posletni pregled vazduhoplova, popunjavamo vazduhoplovno-tehničku dokumentaciju za taj dan i radimo analizu nakon završenog letenja, letačkog dana. Djeluje interesantno, atraktivno, ali kažem, veoma, veoma zahtjevno. Nije to ni malo jednostavno. A kaži mi, šta ti je nekako najljepše u tvom poslu? Najljepše u mom poslu su letenje, letačke aktivnosti, dobra suradnja, rad i druženje sa kolegama. Iako je posao veoma zahtjevan,
nakon uspješno obavljenih zadataka izdvoji se vrijeme i za šale. I za druženje. Najčešće su to naše interne šale koji su veoma često samo nama i zanimljive. A koje su zapravo prednosti i koji su možda najveći izazovi u tvom poslu? Za mene je najveća prednost to što sam završila i što radim posao koji volim. Da, to je najljepše, da. Što sam ravnopravna sa svojim kolegama i bez obzira na to što sam jedina djevojka oficir sa završenom vojnom akademijom u Oružanim snagama. A izazov, sam posao po sebi je izazov. Za mene je izazov i pomoć civilnom stanovništvu kada im je to potrebno. Da. Tu dolazimo do mog sljedećeg pitanja. Imaš li neku zanimljivu situaciju ili anegdotu baš kroz svoj rad? Šta bi nam ovako izdvojila, ispričala? Ima i anegdota, ali situacija koja mi je posebno ostala u sjećanju je akcija spašavanja unesrećenih članova posade u padu malog sportskog aviona koji se desio nedaleko od Doboja i Tuzle, a u kojoj sam učestvovala i ja kao član posade spasilačkog helikoptera. Meteo situacija je bila veoma loša zbog guste magle, teren je bio jako nepristupačan. Ishod je bio neizvjesan do samog kraja, ali zahvaljujući iskustvu i uigranosti posade preživjeli su uspješno evakuisani i prevezeni do najbližeg zdravstvenog centra. Bravo, svaka čast vama na sposobnosti, humanosti, iako je to zaista veoma stresno, ali tad ste uspjeli nekako hladne glave i nekako brzinom da sve to uspijete obaviti. A kaži mi, da li si se susretala vezano za to izbor školovanja i uopšte današnje profesije sa nekim društvenim stereotipima? Jer znamo upravo to što si spomenula i svjesni smo činjenice da je jako malo žena generalno u upravo ovim vojnim nekim profesijama. Tako da eto, kako si reagovala na neke komentare od prvog nekog tvog izbora zapravo školovanja? Susretala sam se sa ljudima koji su imali određene predrasude, ali jednostavno nisam obraćala pažnje obzirom da je ljubav i želja prema ovom zanimanju bili mnogo veći od... Bili najjači. Da, najjači. Da. A kako se nosiš sa nekim pozitivnim komentarima s obzirom na to da si ti veoma dobar i pozitivan primjer? Dakle, pretpostavljam da ti se javljaju i ljudi i mediji iz zemlje i regiona, veoma pohvalno, jer to je, kažem, onako i zahtjevna, ali i nekako vrlo atraktivna profesija za ženu. Jest. I za žene i za muškarce. Da, da. Pa pozitivni komentari i pohvale svakom prijaju. Meni je bila posebno draga posjeta grčkih generala i pukovnika koji su došli u službenu posjetu Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i tom prilikom su zahtijevali susret sa mnom gdje su me javno pohvalili. Želja im je bila moje dalje napredovanje, usavršavanje i školovanje u Grčkoj. Divno. I kakvi su sad upravo dalje planovi? Da. Imaš li nešto još što želiš da ostvariš vezano za ovu profesiju ili za možda neko dalje obrazovanje ili šta te još nešto dalje privlači? Napredovanje i usavršavanje u struci. To ti je najvažnije? Da. Da. A želiš li možda da ohrabriš druge, možda i djevojčice i djevojke koje maštaju upravo o tome što ti danas radiš, imaju takve neke snove, šta bi im ti preporučila? Pa postoje predrasude o podjeli poslova i zanimanja. Na muške i ženske. Na muške i ženske, ali primjer mnogih žena kao i moj lično o profesiji koju obavljamo demantuju ove predrasude. Bravo, da. Danas ima mnogo primjera uspješnih žena, rukovodilaca, premijera, pilota, ljekara i sl. Mislim da smo dokaz da su žene u potpunosti ravnopravne i u mogućnosti da obavljaju i rade posao zajedno sa muškim kolegama. Ovaj posao je veoma zahtjevan, ponekad i veoma stresan i ali preporučila bi ga, možda, tako je, preporučila bi ga hrabrim i odlučnim i muškarcima i ženama. Naravno, isključivo sa školovanjem u struci. Inače, što se tiče školovanja na Vojnoj akademiji, radi se o veoma zahtjevnom, teškom školovanju sa mnogo odricanja, koje traje 5 godina. I kao
primjer tome je da sam jedina žena u oružanim snagama, oficir sa završenom vojnom akademijom. Upravo u tom u Atini o kojoj smo pričali. Da. Pa evo, ko zna koliko se zapravo mladih ljudi sada ohrabrila da možda izaberu neka svoja buduća zanimanja, profesije ili školovanja upravo u ovim oblastima. Ja se nadam. Da, žao mi što nije proljeće ili ljeto, da možda se može i letjeti i da te vidimo možda baš na dijelu, ali dobro, nekom drugom prilikom ćemo se sigurno vidjeti po nekom ljepšem vremenu, ali ko zna, možda i ovo sve ima neku svoju čar, iako smo se smrzle. Ja ti se zahvaljujem, hvala najljepša, bila si divna i role model pretpostavljam mnogima. Samo tako nastavi. Hvala puno. Hvala i vam.